na mailo makbiriyana, pede matua, pede maluta-luta, pede matua, pede cakindi-kindi, pede matua, pede caleda-leda, pede matua, pede calita-lita, pede matua, pede pak beleang, pede matua, pede magala si salah, pede matua, pede magala si bombe, pede matua, pede magala magosip. Kagak pagosip koe? Degaga. Kagak pagosip koe? Degaga. 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 Degaga melo mengaku. Kagak pagosip koe? Degaga. Degaga. Kandala kak ku degaga. Engka. Kagak pagosip koe? Engka. Angka. Kayak di tahun nih. La ilaha illallah. Pede matua, pede magala magosip. Pede matua, pede melo kedo kalolo, pede matua, pede melo kedo anak darah. Makin butuh Facebook. La ilaha illallah. Ya ra Facebook, dah dia tu di nama salah, ya ra masalah, ra foto profilna. La ilaha illallah. Maingat ko matuannya umur ya aja na terima selfie pada kelas telu SMA. Ya. Aja nasi tengah-tengah. Mas selfie la ilaha illallah, mas selfie dua rupa mi modelena. Nomor si di makoto modelena ko mas selfie. Biasa ka kumita ka tumatuan na makurbati na masilbi na kuya na tumatuan STNK. Apa ro? Kaya sa STNK sudah tua nakal kembali. Ya kau na napaku modele na mapaku. Biasa kan makadekai dene masiri sesuai kanto ya tumurukmu oloyana roisin na loda ina urusu. Lewa-lewa naman si tumatuwa. Deta masiri ro kapot ako na kele si buwana kada nenena ya tu calita-lita Anananya pota. Cocok. Sampai dibully sama teman-temannya gara-gara kelakuan neneknya yang masih centil. Cocok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pede matua, pede magala mengisak perbatasan. Pede matua, pede magala mempeliti pala. Harusnya semakin tua umur hadirin semakin condong ke akhirat. Jangan semakin menjadi-jadi. Dirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Si kanja nasi dia tahu malampe umuruna nama jatuh sifat nama kanja tu sifatna. Si jajana si dia tahu ia naritu malampe umuruna nama jatuh sifatna. Si pia bawa bangin letuli mak gosip. Bebo. Ia tukong kagosip ribicara si di on rupa tau madosa ko tu. Namo rosid di madosa madoraka ia naritu tau pamulengeng ni bicarai pak gosip Aga ro contoh. Lawi botingin ni tanah masalah botingin aku bina rosida pena kada mite robotingin mage kada makui. Mak bahasa isarai. Ketampulan nih. Madosa sidi. Nomor 2 madosa topa napatongan ni bicara na nomor sidi. Makanya nomor 2 tongan itu. Meta na tu ya aku curiga madosa topa ye. Niga suruh ko mapatongan. Nomor 3 madosa topa nabantai keterangan na nomor sidi na iya kia gara-gara nabanta pede malampe bicara na nomor sidi.
Maka dia nomor telu tidak, maka dia nomor sidi agak tidak, kau tidak tahu persoalan. Makanya rajin-rajin ikuti grup WhatsApp. Aku mali ko kuota aja nata 2,5 alime menita 15 pak melomo magosi capu ni datamu. Madesa si sengya isan na malampi ni rebicara na jangan kange robotinge mo indo nariolo makuto. Madosa topan moro telu pak gara-gara na banta na pede malampi bicara na moro sidi cabana de na bantai botinge bawan na gosip tapi na bantai mu ba topan rahasia nendo na botinge na taro. Madosa topan moro telu.